Postoja žimski i jarni statkový hraščok. Žimski še šeje kedy žito, a uzreti še koši stretkom junija. Keď še hasnuje za željenu pokarmu, već še koši stretkom i koncom maja. Veľa popularnejší jarni hraščok, ktorý má kratšiu vegetáciu, bo še šeje od 20. februára po stredok marca a dozreje len týdzeň, dva poznejšie jak žimski. 23. junija naša ekipa u Keresturským Hotare zaznačila kositbu prave jarnjovog hraščku. To statkový hraščok, uvoz z inozemstva, to hraščok tak volaný Angela, sorti Angela, kotri skori prihodzi. Znači, to teraz vytlačené hojlišće bude na osadski posle jednog određenog času dok dojde na 13-14 stepeni vlahi, tavecka i to vytlačíme, pozberame. Statkový hraščok má od 24 po 28 osto proteíny, menej jak soja, ktorá ich má 34 osto, ale mu urožaj od 3 po 5 tóny a soja zrodzi maximálno okolo 3,5 tóny. Medzi tým hraščok keruje letní suši, ktorí soju vše častejšie zalapjujú, co spričinjuje nízky urožaj. Popri toho, poneže hraščok včas napuščuje poljo, posle njoho slobodno môže pošať i druhý urožaj u istim roku, ta vytvoriť dva žaty na istim polju.